Abaibai atacha kostoikyok en tugul ole miten en boroindo nekararan nekakonech Jehova keityi nekimache kemwoin kongoi Jehova echek tugul amun kokoribech en wikit komugul kong'eten kebesien wikit nikonye akoi betutab raini. So nen atachin en tugul ole miten yeikerech anan ikosech akot en radio sobit ketestai en tuyet ne notet kimi kibagenge ko kaniset nebo Kiongo AGC ako nendochin tuyet ko Mrs. Chirchir Modesta. Namache atachin sobit kebe tugul kibagenge akoi kikesu. Atachok sobit kemwa ng'alek chemi Habakuk kurgat aeng ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa, Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil. Awekun kongoi Jehova akot en betutab raini. Nikorikonech keityin kokoindoisewech en wikit komugul kong'eten kebesien wikit nikonye akoi betutab raini koyamengei kitoror kaineng'ung, yamengei kilosun Jehova nenyon. Kongoi akot en konunotyot nebo sobet akot betutab raini, kongoi wetwech Jehova nenyon en kostoik chekosech akot wet laitoriat akot en radio, chekerech akot wet Jehova nenyonet en video, kemoche kemwa kongoi Jehova amun iwendi ityini akot magutikab mugulelwekyok. Kongoi Jehova nenyon amun indoisech kora betutab raini, sobit kora Jehova nenyon indoisech akot en tuyoni yekitesetai, kobit kora kobunchi ndoronotet ak kalosunet. Ara ngoyak makeng'ung en tuguk tugul amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo itindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanet nebo chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, Kamuktoindet, Yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalil en bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben eutab tai nebo Jehova, kwanda, Kamuktoindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilosun Jehova ngunon, nekonech kaberurenyin. Kilosun kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Boroindo nekiiben nguni ko boroindo nekiibe saet kondoisewech Geoffrey ako kotomo konan kenyorun tiendo nekilosunen Jehova ak yeibata kebe tugul taitab Jehova en saet. Hakuna
Kakemwa kongoi en tiendo nekakenyoru, ongebe taitab Jehova en saet any. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamrin ne tilil, kangebwan taing'ung Baba en kasari, sikewech kongoi amun en ripset ak chomyet notok neiribech. Kongoi amun koindoisewech, kongoi amun koiribech ot en wikit komugul. Kongoi amun koindoisewech en boisionikkyok chebo eunekyok Kiptaiyat. Kongoi any amun kibendi kemwoe makutik chekakinde taing'ung Kiptaiyat. Kakisa kele siwe iyai kou en makeng'ung. Kiptaiyat, ingen icheket chemiondos, kakinde taing'ung Baba kele itebi koboto icheket, ikochi ot kosobet nebunu taing'ung. Tebi koboto icheket, ikimit en atkai tugul ngobendoten Kiptaiyat. Ot ngomiten en korikwak Kiptaiyat kokasa ale iberur icheket ak ikochi konyoiset nebunu taing'ung. Ingen kiprutoinik Kiptaiyat, konde taing'ung Baba ale itestai ikimit icheket. Ingen chemoketote karisiek, ingen chebune ndegeisiek, ingen ot chebune melisiek Kiptaiyat, kokande taing'ung ale itestai iberur icheket. Ikochin kimnotet, ikochin naet nebunu taing'ung Baba. Si en atkai tugul ngorutoi Kiptaiyat kobunjin torornotet. Rib icheket en oret, indoisechin icheket kot koit elebendi komi kochomegei. Testai iberurech, testai ikimitech Baba. Ingen ot boisionikyok chekiyoe en gaa Kiptaiyat, kokase ale itestai ikonech kimnotet. Iberur boisionikab eunekyok, si en atkai tugul Kiptaiyat kenyoru tuguk chekiibu kobwa kong'ung Baba en boisionik chotok chekoikonech. Baba en kainetab Jeiso, iberurech ak ikimitech. Ingen serikalinyon Kiptaiyat, kokonde taing'ung Baba ale itestai ikimit icheket. Ikochin ng'omnotet nebunu taing'ung, si en kondoisewech Kiptaiyat kondoisewech en ng'omnotet nondok neikochini. Ingen okot chetononjin ng'alekab kerichek, kokasa Kiptaiyat ale itestai iberur icheket. Kongoi amun okot en bongonutik chotok chebongonwech Kiptaiyat, sikimuch okot kerib akobo miondo notok nekokonyo emenyon Kiptaiyat. Kokase ale itestai ikochi ng'omnotet nebunu taing'ung. Testai iberurech, testai ikimitech Baba. Kiptaiyat en kainetab Jeiso, ingen lagokab sugul, konde taing'ung Baba ale itestai ikimit icheket. Ikochin ng'omnotet nebunu taing'ung. Matkokas komi kokaimgei Kiptaiyat ngamun kokiker sugulisiek. Kokase Kiptaiyat ale ikochi kimnotet nebunu taing'ung. Ikochi okot kamuktaet sikomuch okot ngomi en gaa Kiptaiyat kosomoso ak konyor makutik chotok chebo mugulelwekwak Kiptaiyat. Ikimit icheket, iberur boisionikab eunekwak, si en atkai tugul kosich okot koberurin okot en betusiechu kimiten chu uen Kiptaiyat. Ikimitech any Baba ak ikonech kimnotet notok nebunu taing'ung. Ingen boisionik tugul chemiten en emenyon Kiptaiyat, kokase ale iberurech ak ikimitech. Iberur boisionik chotok, ikochin okot boisionik chotok koik chekilosunenin en atkai tugul Kiptaiyat. Matkoik boisionik chotok cheweche kaineng'ung, ako ngoik boisionik chotok cheilosu akobo kaineng'ung Kiptaiyat. Iberurech ak indoisewech amun kasa choton koit kabarak kipsengwet en kainetab Jeiso ne etindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyakak en ng'wony makeng'ung, kou yekiyai en kipsengwet. Konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi yomset, ako sorwech en neya, amun eung kounotet, ak kamuktaet, ak torornotet, akoi koikeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekakeib nebo saet sikoberurech Jehova tugul kibagenge. Nan keib boroindo nebo kilosun Jehova, ako amoche atach lagokab Sunday school sobit koib boroindo nelosu Jehova en tienwogik chetindo ak komwa kora ng'alekab metit.
Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, ametenda mema. Apewe sifa Bwana wa majeshi, apewe sifa, ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, 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 ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema, Ametenda mema, ametenda mema, ametenda mema. ametuokoa, 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 ametubariki, ametubariki, ametubariki. ametubariki. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, ametenda mema. Apewe sifa Bwana wa majeshi, apewe sifa, ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe, 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 ametenda mema. Ametenda mema, Ametenda mema, ametenda mema. ametenda mema. Losunot Jesu ora. En kanutik chuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwa ng'alek komutik chemiten kurkalok koito 36 komwoe kole oiku chetinye rirenetabgei kou kwondong'ung netinye rirenetabgei. Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Praise God. Praise God again. My name is Faith Yebedan. Share memory verse from the book of Psalms chapter 106 verses 3. It says, happy are those who obey his commands, who always do what is right. Isaiah chapter 41 verses 13. It says, I am the Lord your God. I strengthen you and say, do not be afraid. I will help you. Job chapter 8 verses 20. It says, but God does not abandon the faithful or even help the evil man. Praise God. Praise God again. My name is Abak Beth. I have a memory verse from the book of Matthew chapter 7 verse 1. It says, do not judge others so that God cannot judge you. Philippians chapter 4 verse 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God. Praise God again. My name is Abel Kiprotich and I have a memory verse from the book of Revelation chapter 22 verse 13 and say, I am the first and the last, the beginning and the end. John 14 verse 6 and say, Jesus answered, I am the way, the truth and the life.
No one comes to the Father except through me. Kongoi mising lagokab Sunday school ngoberur ak Jehova amun kaolosu inendet. Nangebe kenyorun tiendo nemi kitabushek kyok chekilosunen Jehova en nambarit 225 nemwoe kole mutatan Jehova. Ak yekitore tienotet kenyoru sirutik chetililen otokotin. Kanakata kora eng kainet netilil nebo Jeiso eng kokwek tugul che okerech ak chekokosech. Moche amwochi kongoi Jehova amu tienwogik chekakenyoru ak boroindo tugul nekakebunu kong'ete kangetou tuyet akoi yekakeitu. Tochin kora kainet nebo Jeiso ale itagat yekibendi kenyoru sirutik chetililen. Kikurenon Faris Chirchir ako kotomo kenyoru sirutik chetililen kokan kebe taitab Jehova eng saet ongesao. Kimi taing'ung Baba nenyo Jehova netoror mising. Kilosu kaineng'ung Jehova ak kiberuri kaineng'ung amu momi kamuktoindet age neu inye Jehova nechome biikuk
Jehova netinye rirenet nekoichomwech akot boroindo koboto biik chekose Jehova ak chekerech sikobit konyor sirutik chetililen. Kosochi ichek tugul cheityin ng'olyondoni Jehova kong'ete nguni ale sikobit iberur ichek ak yechi nemie Jehova. Ak neo missing kou yekisome kotugul kesome kele ingonain inye inyegei Jehova neikamuktoindenyo. Kondanyun ichek taing'ung Jehova koboto tuyet tugul ale iberurech ak yoiwech nemie eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kou katachin moche kora atachin eng boroindo nebo sirutik chetililen ne kisubi kanetisiet nekokebwa eng wikisiek chekakobata ne ng'olyot neking'olole ko boisietab tamirmiriet netilil ko kikakeker eng wikit netai kele kiyai tamirmiriet netilil boisionik kotom kelumda ng'ondet ak yai boisionik kangotomo kobit ng'ondet ak kipsengwet. Kiker kora kele kitestai tamirmiriet netilil eng boisiet nekikiyoe chito ko ki agenge eng nekimi kingeyoe chito ak itya kokochi kabuset chito ak sobet netinye akoi betutab rani. Wikit konye koking'alal kemwa kele tinye boroindo neo kora tamirmiriet eng kokoitoetab ng'omnotet ak kakuyet ne noto ko inendet nekonech kakuyosiek ak ng'omnotet ne noto ng'olyot neketesetai betutab raini ne kitesetai kekere eng sirutik chetililen kele tos boisioitono tamirmirietab Jehova ing kokoitoet nebo ng'omnotet ak kakuyet. Angen ale wikini konye koking'alal komie mwa kele ng'omutik chemite emet ko kikochi Jehova kakuyosiek ak ng'omnotosiek kong'etegei biik chetekse, biik chekikikochi kosomonji tuguk cheterter ko kikikochi kora ng'omnotet tamirmirietab Jehova. Kikatateb ng'olyot nekiateb ale tos menye ano ng'omnotet? Tos mi ng'omnotet metitab chito anan kineti chito sikobit kong'omit? Ako ngot kineti chito sikobit kong'omit ko ne netoreti chito sikobit kong'omit? Kenai kele tamirmirietab Jehova netoreti. So ing betutab rani amache kebe keker kebeberwek chenekit 3 akoi 4 eng boisietab tamirmiriet tilil kora eng kokoitoetab ng'omnotet. Kebeberta netai kebendi kekere Joseph komi emetab Misri koboisie eng Farao ak itya keker kora inendet koboisie eng Potiphar ak itya kebe keker sobetab Daniel eng emetab Babylon ak itya keker sobetab Daniel kokuyechin laitoriatab emetab Babylon karwotitoosiek ak itya keker komite sukul angot koyam boroindo kekas ng'alekab Job cheng'ololi akobo ng'omnotet. Ongebe anyun kesoman kitabutab Taunet kurgenyi 41 koitenyi ko 33 akoi 38. Taunet 41 koitenyi ko 33 akoi 38 ne kinyorchini kartasisiek chebo kalenjin eng kokwek chotinye chebo kalenjin ko kartasisiek kyik ko 44. Somani ara ingocheng Farao chitab ruchinet ako ng'om sikonde koba emetab Misri. Ngoyai Farao nito ak ingonde ribik korib emet sikopas kebeberta agenge eng 5 eng emetab Misri eng kenyisiek choto 7 boruratet. Ai ngoyum amitwogik tugul chebo kenyisiek choto 7 miachen che makoit ako konor beek eng baunatetab Farao koek amitwogikab nganasok ak ngorib ako amitwogik choto pasanik chekiboshin emet eng kenyisiek choto 7 borubet chetun bitu eng emetab Misri simame emet eng rubet. Ak imyein ng'olyonoto eng Farao ak eng otwogikyik tugul ak ilenji Farao otwogikyik, kimuktoi ano kenyoru chito neu chichi netinye tamirmirietab kamuktoindet? Ak ilenji Farao Joseph, amu kakoborun kamuktoindet yuto tugul, mamnyanyun age netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Kakesoman ng'alek chekakenyorchi kitabutab Taunet ne ani ale ingen arorutiet nebo atindoniot kangokakorwotito Farao koker tuga 7 chekimong'une anan tuga 7 chekisokityotin chekimong tuga cheneryotin 7 ak itya kwam tuchata. Ak itya kora koker beek chekisokityotin 7 nekibityo beek cheneryotin ak itya kwam kora beek chesokityotin. Konam kotebege Farao akotebe chepsokeinik chekimi emenyi kole ne ng'alechu. Kekur ng'omutik chekibo emetab Misri, biik cheking'omen chekingen komie ruchinet.
angen ale ingen ile emetab Misri ko agenge eng emotinwek chetinye teksosiek chekimwoe kele kwang'utik 7 chebo ing'ondet chekikitech pyramids chekimen akoi betutab rani. Pyramids chenekit kakotar kenyisiek chenekit 4,000 kulumdootin ako kikitech eng musongnotet nemi barak kosir nemitei ing'ondet nguni. Ko kait anyun betut nekairwotito Farao akitya kecheng chepsokeinik ng'amotik chebo emenyi sikobit koteb ako kokuyechi laitoriat karwotitoet komakinyor chi nekimuch kokon karwotitoenoto. Ipkoit komwa chi nekiboisie nga Farao kole mi chi nekekure Joseph nekitun kowalchi karwotitoet betut nekimi korkoret. Kerkwai anyun kot keititab korkoret akimut Joseph nyikotonon eng taitab Farao akitya anyun kokon ng'olyondoni kakisoman betutab rani nekamwa kole kip kong'alal Joseph eng taitab Farao kole nyone rubet nebo kenyisiek 7 ako tomo koit rubanato komitei rurotet emet nebo kenyisiek 7. Kokon anyun Joseph ng'alalenyi nekakesoman nekamwa kole ongium beek chebo kenyisiek 7 kebeberta agenge eng 5 chekakinyor eng kila kenyit kekonor ak yetunit kenyisiek chemi rubet kinam keboisie choto. Ko kangoit akitya kong'alal ko ng'olyo nekamache keker konakamwa Farao eng koitetab 38 amache kebe tuwai yoto amu yoto kole kenyorchini ng'olyot nekisubi kora betutab rani. Akilenji Farao tuokikyik kimuktoi ano kenyoru chito neu chichi netinye tamirmirietab kamuktoindet. Kekas kit nekamwa Farao, chito neng'ololi ko chito nekim mising eng togetab ing'ondet, laitoriat nekimukonyi chi eng kenyisiek choto. Kong'any Farao kole kimuktoi ano kenyoru chito neu chichi nemenye tamirmirietab kamuktoindet. Kango kakong'alal Joseph kokon kakuyetab tuguk konai Farao kole chichi ko manaenyi nekakon ng'alechu. Naet nekakon kakuyetab ng'alechu ko tamirmirietab Jehova. Akitya as komwa kole mami chito age bo unotenyu nekergei ak chichi. Mongen ngot ko ki isub atindoniotab lagokab Israel komong'u eng emetab Misri. Ibwoti kasarta nekibargei Musa ak chepsokeinik amu kingomong Musa mororochik komong chepsokeinik, kingomong Musa kalyang'ik komong akine chepsokeinik. Nekitemene kityongon ko nekit 3 chebo mwisho ko kitemene chepsokeinik. Anibuch eng boisiosiek tugul chekiyai Musa, kwang'utik chekiyai Musa chechang ko kiyai chepsokeinikab emetab Misri. Ibwoti kowirtoi Musa kiroktonyi akitya kowalak koek erenet, kowirta akechek chepsokeinik kirokwekwak kowalak koek erenok, lakini kityo kit nekibunji kwang'et ko kilugui erenet nebo Musa erenok chun alak. Ne kamache ikuye inale king'olole laitoriat nemaberber, king'olole laitoriat netinye kimnotet neo akongen mising ng'omnotosiek chebo cheptalelisiek. Lakini kamang'une kutinyi ng'olyo nekamwa kole kinyorundoi ano chito neuni nemenye tamirmirietab Jehova. Akilenji Farao Joseph amu kakoborun kamuktoindet chuto tugul, mami anyun age netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Inye nekebou konyu kou ng'olyondeng'ung ko kebou biikyuk tugul kobate eng ng'echeretab laitornatet kwane neo eng inye eng noto. Kango kakonai laitoriat Farao kole tinye ng'omnotet neo chichi kokochi kamuget neo mising. Kakomwoch korong kolechi inye itinye ruchinet, itinye ng'omnotet ak itinye kakuyosiek cheechen. Ara anyun bou konyu. Ingen osinye keboikab laitoriat ko makit ne rahisi. Ikasis biik checham kokure biik chito nebo uin State House. Ko kangora chichoto ko chito neng'om ako chito neikuitos tuguk ako chito nekiyoni. So kamwochi laitoriat nebo emetab Misri Joseph kolechi bou konyu ak ibou kora emenyu, ibou biikchu, lakini kityo ngonamu a laitoriat ibe kokwonoto inegei. Lakini kakonin ibou biikyuk tugul, kakonin ibou emet tugul, lakini kityo ngombo kokwo laitornatet sikobit aboi noto. Amune sikobit kotyach laitoriat kimnotet neu noto? Amune
sikobit kotyakta kimnotetab emet. Ako netai inai ile Joseph neking'olole sinye ko ma chi nekikisikyi emetab Misri. Ndaka agenge eng werikab Kabarao ko kaikai. Ndaka agenge eng werikab Misri ko kaikai. Lakini chichi king'olole ko chito nekikiole. Kiole atkinye Potiba takebendi yotok eng tai yun. Kiole atkinye Potiba kwale Ismaelik chekibwone kobunu emetab Kanaan ak ityo korib ingonyi. Oine kakikochi emet chito nekikiole. Kakikochi emet chito nematinye yamdao ak emetab Misri. Amune? Amu ng'omnotet. Nekaikochi tamirmiretab Jehova. Kango kakikochi chamchinet kotestai Joseph kokon katikonet. Komwa kole iyum biik chekuitos, ng'omutik chekuitos asikobit koyum beek chemite emet. Yekaiyum kekonor beek choto kora. Kekonor kila kenyit beek. Kot kobe kenyisiek 7 kinam keboisie yetun rubet emet. Ang'ololi rani komite bichindo neo emotinwek. Ang'ololi nguni eng emotinwek chechang komi rartaet nebo kimnotetab kipsengwet. Kabwoti ale ndakimaimut Jehova Joseph kwa emetab Misri ko kitabendi hasara bechoto. Kitabendi hasara amitwogik chebo kenyisiek 7. Lakini amu kisikotet Jehova konai kole tun komi rurotet emetab Misri, koyai kealda Joseph. Ibwoti ing tai yun kibendi ngisomanat atindoniot ko kiit betut nekibwa kot kobwa akot chetupcho ak Joseph, kot konyo Jacob boiyot koboto werikyik nyokomeny emetab Misri, amu kikakonenden rubet emotinwek. Ne ng'olyon akose taikuye eng yu, ngoro biik cheng'omen rani cheboisie eng emet, ngoro biik cheng'omen rani, ngoro biik cheboisie eng ofisisiekab serikali, ngoro biik cheboisie eng ofisisiekab emet chetinye ng'omnotet neu Joseph neimuchi koyan laitornatosiekab emet. Keng'ololi nguni ak kenyisiechu kokebunu ain tugul ko koker biik cheruitos. Kiain komalo ko kitoben kamet nekiyoi koita koonyi lagokchi koita. Kenyisiechu kokebunu koker ain biik kooi tuguk cheng'wonen. Yoi chito logoek cheng'wonen asikobit kwam koik amitwogik. Itoben emotinwekab sang, kong'etege emotinwek chun tugul chun komite biik cheruitos komatinye amitwogik. Mite biik chematinye tuguk chemokyingei eng sobet. Amune? Amu makan ng'omnotet nebo tamirmiretab Jehova. Ani ale ngot komi kiy neyoche kotaketebe ng'omutik chebo inguni. Nginye ne ing'om? Amu ani ale ng'ololun ko ing'om, mai chito neberber. Tos itinye ng'omnotet nemuchi isarune emet? Tos itinye ng'omnotet nemuchi isarune kong'ung? Manache kotang'ololu rani kakiruiyo buch eng kong'ung. Manache ang'ololu rani komami amitwogik kaitang'ung rani. Ateb ale sikobit kobetyo amitwogik kwamune? Asikobit konenet emet nyalilda ak konenet emet pichinwek kwamune? Kere emotinwek chekakonenet mionwek, emotinwek chekakonenet pichinwek, emotinwek chekakonenet tuguk chechang cheimi chito. Ko andabitu chi neu Joseph, chito nekamwa Farao komie, amache inai osinye ile Farao ko kimakomukristo Farao. Kimakomukristo Farao. Nganda kitomo ne kesich Jeiso, ko kimakoyoni Farao ng'alechoto. Sinai ile kimakoyoni ko kibaraka ak Musa. Ibwoti kolechin Musa ile kamwa kamuktoindet, kamuktoindet ko ng'o nemane Farao. Eng emetab Misri ko ki Mungu Farao. Kimakomi chito age nekeyoti, kikiote laitoriat. Lakini kait kong'any chito nemaingen Jehova kole mi tamirmiretab kamuktoindet koboto chichi. Machatebenen inye rani neboisiechini emet rani. Boisie eng sukul, boisie eng ofisisiekab serikali, boisie eng ofisisiekab kanisa. Tos mi tamirmiretab Jehova koboto ino? Tos mi? Akot angot ko kisirin chi kasi tokoi kebendi yoto nege. Lakini kakose tateb ale tos mi? Tos ng'omnotet nekimutin iwe yoto ng'omnotet ingiro? Amu katoku butyo ng'omnotosiekab chepsokeinik. Katoku butyo ng'omnotosiekab ng'orik chekicham kong'orso eng emetab Misri. Ak itya kecheng chito agenge kityo ng'on nekamwa laitoriat kole oye tamirmiret nemi chichi ko tamirmiretab kamuktoindet. Kikamwa ketou kanetisioni ale akose taikuiyo biik konai kole makisobe eng emet komami tamirmiretab Jehova. Angen ale biik chechang kikotorta tamirmiret kwa kanisa.
Nengeitu kanisa kityongon yo kityeni akilosu kemwoe kele kaamda amdoindet raini anu eng tamirmiriet. Kele kotyin biik eng tamirmiriet, kele komi tamirmiriet kanisa. Lakini kasole takitebeke kele tos angeboisie nguvisiek chebo emet ko tos mi tamirmirietab Jehova. Amu kotok angot ko mami tamirmirietab Jehova kobutos tuguk chechang. Amache iker emetab Misri. Andakimakomi Joseph sikobit kowalin korwotitound ko kitabendi hasara beek. Bandecho kikikese tugul ko kitabendi hasara. Amu kimakomi chito neng'om nengen kole mi betusiek chebwone cheuen. Mabit chito nekinai kole mi kenyisiek chebwone chebichien. Lakini amu kakonde Jehova tamirmirenyi Joseph. Amache nale kimasoman Joseph. Amu in solechin kimasoman kwat kinye kango kakwalda chetupcho ipkinde in Kapotiba kwai boisiet nebo ripsetab gaa. Angot komi yoto atkinye kokochi osotiotab Potiba kerat. Ip kotebe korkoret kenyisiek chechang kotatun kimo. Kimakotinye somanet chichi. Namache ateben ako kweng ng'omutik cheomi emet. Chini koni Jehova boroindo iboisiechi emet. Tos sor ng'omnoteng'ung emoni? Tos sor ng'omnoteng'ung biik chemi emet? Kot ko maruyo buch biik eng emet, komatinye amitwogik, kot ko mabendat biik, komatinye boiboiyet eng emet nekikonech Jehova. Chu ko tebutik cheuen cheyoche ketebe kamuin. Angen ale atkan kora ingeng'ololi ko kikong'et biik chechang kokere kuwo sikunet ak mitetab Jehova komanyolu komi olin bo kapkasi. Akot inyoru biik komi office komwoe kole no mamwoe ale achame Jeiso. Amu tinyegei amdaone Jeiso ako visit noyoe ak boisiet noyoe eng office. Lakini kotok kole ndakimakotamirmirietab Jehova nekimi Joseph ko kitachibiti Misri. Ako melele kichibit amu kimanyor rurotet. Kimi rurotet nekikon Jehova. Ako rani ngong'ololi eng emet komi tuguk chechang chekichibityo amu mabit biik chekinye tamirmirietab Jehova chekimuch kokuiyo. Ngap lanyildos biik rani amu manai kokuiyo tuguk chekonde Jehova eunekwak. So ng'olyo netai nikokiker eng yo ko boisietab tamirmirietab Jehova nekisor Misri koboisie Joseph. Ako kamwa komie Farao eng kokwek chekakosubu nekamwa kole 39 akityige sikinoktoi akilenji Farao Joseph amu kakoborun kamuktoindet yoto tugul. Mamnyanyun age netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Mamnyanyun age netinye ruchinet ak ng'omnotet kou inye. Ako kang'any laitoriat kole kakoborun kamuktoindet. Kakoborun Jehova. So mami age netinye ruchinet kou inye. Wi anyun ak iboisiechi emenyu. Kosor emetab Misri ak kosor emotinwek. Ngebe kebeberta nebo oeng ne noto kenyoru komite Joseph Kapotiba nikiweksei batai kitigin yukakimite kebendi kurget nebo 39 eng taunet. Somani koitet agenge akoi lo. Taunet 39 koitet agenge akoi lo. Mache kekerin Joseph koboisien Kapotiba. Ne eng yu ang'ololchini biik cheboisien gaa. Manachi kokisirin kasit ko imet, iyoki tuga, semberi olobo kabungui, imwete ngoroik, sirin chito iketyi karit, anan ko iboisien ko ofisit anom ko kikisirin iyai boisiet. Manachi kokisirin ialde tugukab mokoryondeng'ung, mi supermarket, anan kikisirin iket bodaboda, anan manachi kikisirin imite saloon, anan imite kampunit, anan iboisien hotel, anan ko olebono. Amache iker nakasole tebit sikobit ikuye ole kiu sobetab Joseph. Ak inyendet rani nekikonin boisiet ak inye nele tos une boisiet neyoe betutab raini. Taunet 39 koitenyi ko agenge akoi lo. Kikimut Joseph anyun kochortagei kwa Misri. Ak ial inendet Potiba kiboityotab Farao, kiptaiyatab ribik. Misrindet eng eunekab Ismaelik chekimut inendet kwa oloto. Ak imi Jehova koboto Joseph. Ak chito neiberurot ak imi kotab kiptaiyandenyi Misrindet. Ak iker kiptaiyandenyi kole mi Jehova koboto inendet ak iberur Jehova tuguk tugul chekiyoe. Ak ichamak Joseph eng inendet ak iboisiechi inendet ak inde Potiba inendet koek ribindetab boisienyi ak inde tugukyik tugul eunekyik. Ak iberur Jehova kotab Misrindet amu Joseph koboye kingoboikonyi ak tuguk tugul chebo Misrindonoto ak itebe berurtab Jehova tuguk tugul chekitinye eng konyi ak eng mbarenikyik. Ak ibokokyi tuguk tugul chekitinye eunekab Joseph ak imata kongen tugukyik kobate amitwogik chekiyome.
ak ki chito ne kararan kot Joseph eng bortonyi. Bwana asifiwe. Kaboibochi ng'oliot neo nekakinyoru ingin taunet 39 nekamwa kole kingokakwal Potiphar Joseph, chichi ko chito nekakiyole, ma weritab Potiphar usinyin. Chito nekakiyole kergei ak teta no iyole eng oret anan iwe auction ial teta, ko kangokakial chichi kikochi boisiet nebo gaa. Lakini kamwa ng'oliot eng kaitetab somok, notok kamwa ale kisubi ng'oliot nekitononi komwoe kole boisietab tamirmiriet tilil eng kakoitoetab ng'omnotet, keketyigei kaitetab somok. Ak kiker Kiptaiyandenyi kole mi Jehova koboto inendet, ak kiberur Jehova tuguk tugul chekiyoe. Ni kora niking'olole Potiphar komo chito nekingen Jehova. Ako kenai ile chichi ko ki jemadari, chito nekindochin jeshi nebo emetab Misri. Ko kaker akitya komwa kole mi Jehova koboto chi. Ko kamwa Farao komasin kole mi tamirmirietab kamuktoindet orititab chi. Ngandaan atindoniot nekakisoman eng yun ko nebo mwisho nekitaun ko nekamwa akine Potiphar kole mi kamuktoindet koboto chichi. Kango kakonai kou noto kobokokyi boisionik chebo gaa. Kamwa kole kichamak Joseph eng boisienyi kot koit kebokokyi boisionik tugul chekikiyoe. Kebokokyi mbar, kebokokyi kiagik, kole siret tuguk chekicham komokyingei kityo Potiphar ko amitwogik ichegei. Kimatakomokei tuguk tugul. Amu kole kinam kotesak tuguchoto, kinam kotesak rurutik eng imbar, kinam kotesak tuga chekimi gaa, kinam kotesak nego, kinam kotesak mokornotetab chichi. Amu kanyo chito nemi Jehova orinyi. Kanamwau rani ng'oliot nemanachi kotom komwau chi ngole kibunu rani. Angen ale biik chechang cheboisiechini biik komi biik chekinde ng'ony sing'unen mamakeke. Manachi rani kikisirin boisiet irib tuga, anan ibute chaik, anan ioldochini chito tuget, anan iyoe boisiet age tugul nekisirin chito. Amache akuye rani inai ile angot ko mami Jehova koboten, angot ko mami Jehova oring'ung, ikonu hasara eng boisionoto. Ikonu hasara. Angen ale machana chi meboibochi, lakini amache acherin ale mi kamanutiet neo ya kakinai Jehova sikobit kebendi boisionik. Ngokwek chemanachi kikisirak boisionik yeimen obe wayate maiyek. Amache alechin mayaakse boisionichoto. Amu katok eng Potiphar kole kiisulda boisietab Potiphar amu tamirmirietab Jehova nekimi Joseph. Ni ko kamwa tau ale angen ale biik chechang komwoe kole tamirmirietab Jehova konyolu komi kanisa. Ya iwendi kanisa kityo konyolu komi tamirmirietab Jehova. Lakini katok kole eng chito newendi kanisa ako mi tamirmirietab Jehova orinyi kosuldaen boisionikchi. Ang'ololi ko kakousok boisionikab emet. Angen ale mi biik rani chetinye tuga nekisir chito nemasikunot, kotinyegei yamdaet borotetab boisionichoto ak sigunetab chichoto. Angot ko chichoto komaingen Jehova, ko sikobit kobor boisionichoto komoroisi. Noto amune siokere ngin emenyo ko boisietab mokornotet komi ng'ony mising mokornotet. Amu kinome mokornotet eunek chemasikunotin. Abwoti eng emetab Misri, ndaisubi rani atindoniot nebo emetab Misri, ko biik chechang chebo emetab Misri ko mokorek, ako tinye mokornotet neo mising. Amune? Amu yoe koboto Jehova eng boisionikwak. Angisoman engin nemakisomani nguni, nekibwote ng'atutik 28 koitenyi ko 1 akoi 14 sisomanchigei. Komwoe kole angot yepchiit kutinyu ak irib ng'atutikchu aberurin. So katok kole ngang boisionik chekiyoe, angot ko rani kisirin chito nesikunot ako maisikunot, ko ndaititoi komi ng'ony mokornotetab emonoto. Kas kaitetab muto eng taunet yu kakimite 39. Ak kiberur Jehova kotab misirindonoto amu Joseph. Koboye kingoboy konyi ak tuguk tugul chebo misirindonoto, ak kitebe berurtab Jehova tuguk tugul chekitinye eng konyi ak mbarenikchi. Kamwa koite nebo mut kole ak kiberur Jehova kotab misirindonoto amu Joseph. Koboye kingotoi
kobai konyi. Kingesir Joseph boisiet eng betunoto konam kochut berurto Potiphar. Kana tebenin debut inye nekikisiren boisiet ran. Kamwa ale manaji ko kisirin chito iket bodaboda. Yoldechini chito tuget. Iripchini chito boisionik chebo gaa. Tos kitesak boisionik choto? Ngot ko kingite koyoto komi tuga aeng, tos kikotesak moekab tuchato? Ngot ko kingite tuget ko ki 10,000 chekakinde, tos kitesak anan kibosak? Amu katokindo ki Joseph nekikakinde yoto kimi, kotakitesakse mokornotet. Ako melen le katesak amu ng'omnotet mising nekotinye Joseph. Ko kamwa ale masoman Joseph, makinde sukul, amu kasib kwalda werik chetupche kotakoming'in. Kitom kobit sukulisiek chekesomane ng'ishe choto. Lakini kityo amu mi Jehova orinyi, konam kotesak mokornotet nebo mokoryonde. Ang'ololi rani komondoi biik chechang kobendi boisionik chengelen kewek koskoleny komatinye melekto. Amu kakiname boisionik ab biik mugulelwek ak eunek chemami Jehova kobotech. Nakase ole tajerin inye, angen ole kajerin akobo boisionikab chito age. Ani chekuk. Mache atebenin eng yu, ndaki boisionik chu kiyoe Joseph ko kichechik. Amus kokikochi boisiet eng Potiphar kobor. Kokikochi boisiet eng emetab Misri kobor Misri. Andanyu kitinye chichi boisionik chi. Andakitinye tuga chechik chichi. Andakitinye biashara nenyi chichi. Kotaune berurto nekimite koboto chichoto. Nakase kora ale tajerin inye nemanaji mondoe boisionik komami Jehova kobote. Angen ale kimi emet nemwoe biik kole tai komi ng'omnotet, tai komi kakuyet, tai komi rabinik, tai komi ne. Lakini akase ale takuye un amu boisiet neking'olole nguni ko boisietab tamirmiriet netilil ak kokoitoetab ng'omnotet. Ko kakenai tuguk aeng betutab rani. Katononji Joseph emetab Misri ko kakon baornatet Farao kole mi tamirmirietab Jehova koboto chichi. Ako katok korib emetab Misri. Kakeker boisiet nebo Potiphar. Boisiet nebo gaa neu noe chi tugul. Manaji ko ichep lakwet kikisirin yai boisietab chito age. Ko katok kole yomi Jehova koboten kosuldo boisionikab chito nekisirin ak itya kora kosulda mokornotet nekikinde eunek. So katok kole tinyegei amdaen mising ripset nebo emet ak tuguk chekikinde eunekyok. So mache kotaichikil sobeng'ung inye ne manaji ko kiituktechi bata Jehova. Manaji ko maimake ki Jehova ing boisionik kiyoe. Manaji ko maimake ki Jehova ing boisionik chekikisirin. Lakini mache amwa urani ale tinye amdaet borotet neinyoru ak tamirmirietab Jehova nemi orit. Angot ko mami kouitu. Lakini ngot komi ibore ak kosulda sobeng'ung. So mache asoun sikobit imuch yekune boisiet koboto Jehova eng sobeng'ung. So mache kebe taitab Jehova eng betutab raini nekiwekyini Jehova kongoi amu kakokonech ng'olyondenyi. Ongesa. Mache amwa kongoi neo Jehova amu ng'olyondeng'ung nesobe, ng'olyot nebo iman. Kongoi amu kakekusyi kong emetab Misri kobounishe Joseph ak Potiphar koboisie Joseph. Kanasochi biik chechang chemi emenyo Jehova chekikisir kwai boisionik lakini akoi nguni komami borotet eng ole yoe boisionichoto. Kong'ete kiboitinik chemi gaa cheribe tuga kosemberi kabungusiek akoi biik cheboisie eng ofisisiek cheechen chebo serikali. Kokosochi ichek tugul Jehova ale chekakoilyo mugulelwekwak akomai kotachin Jehova itach akinye eng kainet nebo Jeiso. Kosochi akot kora ichek chekikoben mokornotetab mokorekwak Jehova. Ak ichek kikowechawech tuguk chekikakinde eunekwak Jehova. Ale toikochi nabas nebo aeng sikobit kowekyingei. Ak yekakowekyingei Jehova konyor akichek tuguk cheboisie ak kotesak tuguk cheboisie Jehova. Kongoi amu kaberur biikuk eng boisionikwak tugul. Ak nesire Jehova kasom tamirmiriet netilil sikobit konetech ole kiyoitoi boisionik eng olimbo gaa. Kokayanin eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kangemwa kongoi amun kakenyoru sirutik chetililen, boroindo nekiiben nguni ko boroindo nebo sadaka nekimache kemwa kongoi akot en tiet notie boisionitet bo Jehova en kila ketocho kora betutab raini sobit kora kemuch keti boisionitet sikobit kiityin akot en wikit nenyone. So yekitesetai kenyoru tiendo 174 en tienwogik chok chekilosunen Jehova nemwoe kole kaakas koyama mieindab Jehova.
kemwa kongoi amun kakeib boroindo nebo sadaka sikobit koberurok Jehova okwek tugul chekaketi boisionitet. Kibendi kekere esaet. Kongoi ngokwek tugul chekaoti boisietab Jehova. Kakimwa ketou kele yoti boisioni kimuchi kewekyigei program eng wikit nenyone. So kimoche kemwa kongoi ngokwek chekaotonon kobotech ak nesire ko boisietab Jehova. Kan anyun kebe taitab Jehova sikobit kesa. Kongoi neo Jehova amu biikuk chayeb Jehova nenyo. Biik chetinye mugulelwek chechobe boisionikuk Jehova. Kaberurchi age tugul nekakoyok Jehova sadaka eng betutab rani. Ale Jehova nenyo ole kainemune ites Jehova ak ibarait kiwatosiekyik. Kot komi kiy nekorartaat Jehova eng sobenyi, kot komi kiy nekomokyingei Jehova nenyo, kokasomi Baba netoror mising ale amu kakokon korosek kobwa kong'ung netilil. Iberur akine Jehova ak iyochi nemie. Ingobit baornatet Jehova eng boisioni kakoyai betutab rani. Sikobit eng betusiek tugul chemi tai kolos kaineng'ung. Kosochi kora ichek chekatinye maget Jehova kotyi boisioning'ung Jehova. Kosochi ale sikobit eng wikit ak betusiek chemi tai kotinye akichek chemuchi koyai boisieng'ung Jehova nenyo. Kaberur biik tugul chekakoebit Jehova, akot chi nekakoebit akoboibochi ng'olyondeng'ung Jehova. Kokaberur eng kainet nebo Jeiso. Kongoi amu iwendi iribe kaniseng'ung ak iribe boisiosiekyok Jehova. Sa eng kasarta nemite bichindo emet Jehova, iribe mokornotosiekyok ak tuguk chetinye Jehova sikobit keboisie unenen. Kokasa kokayanin eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. So akayon ko kakemwa kongoi amun kakotestai tuyet komie. Kimae kepchei tugul miendab Kiptaiyat. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.